Hello everyone, it's me Diphu Terang Christin Teron, 𝗥𝗶𝗹𝗺 followers, my subscribers doan korte inzer tumhan tame, lapen supporters tumhan korte inzer tumhan tame, 𝗪𝗏𝗪𝗃 lo, it's me Diphu Terang Christin Teron, 𝗪𝗏𝗪, nang le tumhan isi berta pachini ningham, neri ningkarong, non 𝗥𝗏𝗃𝗲 ni pai engkoi pai kuni, 20 November 2020, lason teklo lo, non 𝗥𝗏𝗃𝗲 Sunday lo, lake. Ningkani si kechok mahang ke thegarni katalon puja Ram Terang Village Youth Committee alang letum la Youth Committee tum Ram Terang Village Youth Committee tum ningkani si kechok amhang ke thegarni pu la sila so katalon arni do nili phanta berta nang pali lo nili phan berta nang pali lage ko pilo la so ningkani si kechok katalon arni arni ang sam por pai trok pendoji la ko pilo ma Karlitang Ram Terang lapen kabonro hang pilun kana malin labang solun kana malin along neli Diphu Terang Christin Teron hanta ning 𝗪𝗃𝗃𝗃 han nang Cheton nang tha po sipu la sineli hadak lun nang lun po neli wangi po yo po lun heloi pen ning 𝗪𝗃𝗃𝗃 nang hadak wangi po la sikato ko vita Cheton ik nang adim la ke neli nang tha telang mo penta Arong amen cholang adim ke Ram Terang Arong pathua klam Ram Terang Arong 𝗪𝗏𝗪𝗋𝗃 𝗪𝗏𝗃𝗃 𝗪𝗏𝗪𝗋𝗃 deh. Cheton inang masih 𝗪𝗏𝗪𝗋𝗃 abang haneli keceng si lah. Lah si 𝗪𝗏𝗪𝗃 lo. Alang letom paterpi itu mata Ram Terang Village Youth Committee. Alang letom don pastamin heli pan lapuson lapor ke minang pipot lapan hadak dim nangecak pot. Advance pala deh. Okay anyway kada ko beda Cheton ikono nang 𝗪𝗏𝗪𝗋𝗃 masor. Nili tala ni paing ko yar ni bangke 𝗪𝗏𝗪𝗋𝗃 masor deh ha la sikato ko beda Cheton inang 𝗪𝗏𝗪